13. žitar. Marš za braniteljite. Posle 16 godini makedonski ne zaborav. Pogled na antena. Od široko dolu planinarski dom. Ili Ovečka, kako će vikati, 1950 metri nadmorska visina. Streže, evo go, se gleda. Prekrasni pogled. Babin. Evo dolu široko. Kozji rid, znači, kozji kamen. Prekrasno. Stređemo dolu, planinarski široko. Dolu nekada tamo moja biti antena, 2601 metra nadmorska visina. Gore kaj semaforite, znači vidimo se kačva. Dajmo se priključime na станатите od маршот, посветен за бранителите от 2001. Моите колеги, македонски не забора. И Карпалак, и Вейци, и 8 август, и 10 август, но никога ще ги заборавиме. Се придружиме на станатите во маршот, кај Малоиште, Света Ана. Позади антена види. Облаците се прат. Горница страни. И како испрва. Стражем. Evo i našиот домар, бабушо. Гоцка да се фотка.